ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano ikaze irakomeje hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23. Imirwano irabera muri teritwari ya Nyiragongo kuri borne ya 13 rwa 13 hafi y'umupaka w'u Rwanda na Kongo. Amasasu arumvikanira kandi mu makaritiye hafi ya yose mu mujyi wa Goma. Turahamagara abanyamakuru b'ijwi ry'Amerika i Goma no ku ruhande rw'u Rwanda mu mujyi wa Rubavu aho ibikorwa byose byahagaze. Ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu ya ruguru imirwano ikaze irakomeje hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23. Imirwano ibera muri teritwari ya Nyiragongo ku rumambo rwa 13 borne 13 hafi y'umupaka w'u Rwanda na Kongo muri grupoma ya Munigi no mu gace ka Mubambiro mu burengerazuba bwa Goma. Amasasu arumvikanira mu makaritiye hafi ya yose mu mujyi wa Goma. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika aravuga ko abaturage batekanye. Jimmy Shukrani bakomera. Wiriweho? Mwiriweho neza Venuste. None amakuru aho ngaho kuri Goma ubu tuvugana uhagaze hehe, uherereye he? Ubu tuvugana ndi muri quartier ya Keshero muri komine ya Goma, ni mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. None mu yandi makaritiye umutekano wifashe ute? Mu yandi makaritiye ndetse n'ahangaha uko byifashe muri aya masaha, amasasu ari kumvikana hirya no hino. Amasasu ku ruhande rumwe tubona ko ari guturuka ku ruhande rwa Wazalendo ndetse n'abasirikare bamwe ba FARDC bari hagati mu mujyi. Amasasu byari kumvikana muri quartier hafi ya zose z'umujyi wa Goma, ariko abaturage ubona ko batuje bategereje ikiri buze kuba, kuko kugezana n'ubu imirwano ibibombe birimo kumvikana hirya y'umujyi wa Goma kabisa, ariko abaturage ubona ko batuje Venuste. Iyo uvuga ngo imirwano irumvikanira hirya y'umujyi wa Goma ni hehe magingo ya FARDC n'umutwe wa M23 bararwanira he? FARDC na M23 ubu ngubu bararwanira muri teritwari ya Nyiragongo hirya ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Nk'uko wenda abantu benshi bagiye babibona, ni ahantu hitwa kuri borne 13, ni muri groupe ya Munigi. Ubu niho imirwano iri kubera, ariko mu burengerazuba naho imirwano iracyarimo kubera mu gace ka Mubambiro, nubwo kugeza ubu M23 itarinjira mu mujyi wa Goma, ariko imirwano iri kumvikana kuko za bombe n'ibisasu bya rutura by'imbunda za rutura birimo kumvikana muri utwo duce muze haruguru Venuste. None abaturage urambwira ko batuje, ariko se hari amaduka yafunguwe, hari amashuri yafunguwe? Ni iki gikorwa kigaragaza ko abaturage batekanye? Gutuza mvuga nuko nta muntu ubona, mbese mu mujyi ubona nta bintu by'amapanike birimo, kuko ubu arafunze ndetse no ku muhanda mugari. Mu kanya mvuye ku muhanda mugari uva go mu Sake, nta moto ziri gutambuka, gusa ikiri gutambuka ni ambulance za gisirikare ziri kuva muri Mubambiro, nizo mbonye mu kanya ziri gutambuka mu muhanda mugari. Ariko muri quartier abaturage bose barahagaze, nta maduka yigeze afungura kugeza ubu ngubu. Mbese ibikorwa mu mujyi wa Goma kugeza amasaha byose birahagaze.
Jimmy Shukrani Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu mujyi wa Goma, ukomeje ukurikirane ayo makuru. Hagati aho nkifurije umunsi mwiza. Murakoze kandi namwe akazi keza Venus. Ku ruhande rw'u Rwanda mu mujyi wa Rubavu ibikorwa byose byahagaze, nta maduka afunguye, amashuri arafunze. Bamwe mu baturage batangiye guhunga bava ahegereye umupaka, bamwe bakerekeza i Musanze. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari i Mahoko. Eric Bagirubusa, wiriweho? Wiriweho neza nawe Venus Nshimiyimana. None aho ngaho ku ruhande rw'u Rwanda i Rubavu iniki wabonye, umutekano wifashe ute, bimeze gute? Venus Nshimiyimana, ni ibintu bidasanzwe. Ngerageje kukubwira, imipaka yombi ari umuntu yari petite barriere ukunda kurangwa n'urujya n'uruza yafunzwe, na grande barriere yafunzwe. Harumvikana ibisasu byinshi cyane. Ku ruhande rw'u Rwanda bagiye mbona abasirikare bakajije umutekano. Hari n'umurongo w'abasirikare nabonye wegera ku ruhande rwa Goma. Umujyi wa Goma urumvikaniramo ukurasana cyane. Nk'ubu nabaye mvuye muri Gisenyi negerekeza haruguru gato Mahoko. Imahoko rero nabwo ndacyabyumva. Nabaye ndi kumwe muri iyo mipaka ya grande barriere, ndi n'umunyamakuru wa BBC Mwambutsa Jean Claude. Tugiye kubona urusasu rwa bombe ruraje ruguye aho ngaho, ariko ubwo ngubwo ntawe rwishe. Nkurikije uko twabibonye n'ubwo twahise twiruka, abamotari bose bari bahari bahise bagwirirana hasi, bahita bakwira imishwaro. Venus Nshimiyimana, ibyo nibyo nakubwira. Ariko noneho hano ku Gisenyi ibintu hafi ya byose byahagaze. Abanyeshuri bavuye mu mashuri, ibigo byose byafunze, bagiye mu rugo. Hanyuma rero ubwo ndi hano Mahoko, ariko abantu bari guhunga bava muri Gisenyi berekeza i Musanze. Nanjye tuvugana mu modoka yanjye nazanyemo abaturage banyetse rifuti Venus Nshimiyimana, mbagejeje hano Mahoko igihe ngitegereje gukora akazi. Ubundi bashaka ko mbageze i Musanze, ariko ntibyakunze kubera ko hano n'ibinyabiziga byabuze. Venus Nshimiyimana, icyo nakubwira nuko n'abakozi b'umuryango w'abibumbye MONUSCO bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza kuri uyu munota bamaze guhaguruka, bagiye mu mabisi yo ku ruhande rw'u Rwanda. Bari barangajwe imbere n'imodoka ya polisi, kandi nanone bakurikiwe inyuma hari imodoka ya gisirikare, ingabo gisirikare cy'u Rwanda. Ariko se kuri abo baturage ba Rubavu, abo washoboye kubona, baravuga iki kuri iyo ntambara? Venus Nshimiyimana, urabona ko muri rusange abaturage ugeranije ukuntu bari bameze nk'abashongereye urugamba, bafite ibitekerezo bitandukanye. Umva nk'abangaba uko nasanze bari mu gikundi cyabo cyangwa mu gatsiko, uko baganiraga kuri uru rugamba. Ubu nijoro baravuga bagiye gufata Goma saa sita za nijoro. Njye ndi kubikurikirana, ndi kuvana n'uyu mumama. Uno mama yagize ubwo gufata mama Jeanne, niba afata Goma namwe murahunga banaha Gisenyi. Noneho urebe kumva batipe babazengurutse kare. Noneho urebe ukuntu bazi ubwenge hano baranu kuri koresha wahageze. Urebye sina modoka zirimo, bara abasirikare bamenye hari banyuza no ku mupaka bari kurinjira. Nawe ndebere ukuntu barishije ubwenge. Bana bose bakora umutekano hano nabatetse mwabira imodoka bikoreye, bagiye barabafasha, banyura hano n'amaguru. Karonje handi cyacyuga Kagame yiyamamarije mara kuri koresha, niho ibimodoka bya sanyasirikare biparitse n'ingubi n'ibikoresho. Nyine reba banyuze hano, bambukiye hano. Nawe ndebere si kuva atafashe kare, reba aho bakwambukirira hano. Ntabwo mubyishimiye gute? Yashimye. Yari wakuvuza ko mugenzi wawe. Telefone gutandi kureba live, kuko bari abanyamakuru bari kuri garande, bari kuri live, bari bahagaze muri etage ari ku kamera live. Nanjye gareba nakuranga uno n'uwacu, nambaye teni yacu. Abanga gakobwa ko mbitse nakuze ukuntu kari kwishimogera ngo kazi Goma. Nanjye neza. Mama nandi reka ngubwire, buriya kubona Kagame yarahira mu ndahiro ati nimba ntarayifata nzave ku buyobozi bari ikintu gikomeye. Nyine hari abari kuvuga ngo ubundi si Kagame ngo atari urayobora, hayoborwa nayo bifatwa nta kibazo ari ku izina n'u Rwanda. Mu bindi bibazo shamani bafite igihugu kinini baduheho batwihereza. Ukuri nuko tutaganira n'abantu kuba Gisegeti yagize yaranze kurekura, si uko ari ikintu kinini twari turi gufata. Biriya bintu byo byonyine birimo by'agaciro, ribamo byose agaciro, niho bahereye bari gufata. Reba ibintu agiye gutakaza. Barira yandishimye burangiye hano n'umuntu wamvugira uruhande nabi ngo turabaye kare nawe urabivugira mu ruhande nabi. Njyewe
mana njye ndishimye pe da oya kuri garanta mukungumani bose bari mu Rwanda bose bari kubari kuri ibyangombwa batanze itegeko ngo umukongomani wese urahungira muri Kongo wahabonye ni hariya gaho ni hafi bari hafi kabisa no bari hano umuntu mu kibuga hari abari kurwana ni hariya uriya mwotsi uri kubona hano amasaha amaze kwagwa asaga 20 muri guhagarara hano kubera iki niba mushaka gupfa mujyana mu muhanda genda uko bayitoboye genda ugere kwa uriya muryango wo hasi urebe uko bimeze cyangwa hari amahari y'amagare y'abamugaye kuki mushobora mu rupfu murureba nk'abantu bazi ubwenge hano nturi ku rugamba umugore akumva ngo guye avuga ngo uri gushungera iki tera akagozi hari hasi. Eric Bagiruwubusa mu kanya wambwiraga yuko wabonye abasirikare b'u Rwanda hafi aho ngaho y'umupaka bo bitwaye bate barabyifatamo bate? Abasirikare ku ruhande rw'u Rwanda bagiye kurinda imipaka noneho kwa kundi abaturage ari benshi bagenda bashaka kwegera ku mupaka abasirikare ku ruhande rw'u Rwanda barashe hejuru kugira ngo abaturage babashe kuhavana cyane ko hari n'izindi nzego z'umutekano ubona ko zitambaye impuzankano zagendaga zikumira abo baturage kugira ngo babashe kwigirayo amasasu rimwe na rimwe atabakomeretsa na cyane ko hagenda havugwa hirya no hino ko hari ibisasu byagiye byica abaturage ku ruhande rw'u Rwanda abandi bagakomereka gusa nakubwira ko njyewe uretse kubyumva gutyo nta muturage niboneye n'amaso yanjye. Eric Bagiruwubusa umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Mahoko i Rubavu ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Ndagushimiye nanjye Venus Nshimiyimana kandi nkwifurije nawe umunsi mwiza n'akazi keza. Bamwe mu batuye umujyi wa Goma bakomeje guhunga bagana mu Rwanda. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika aravuga ko abinjira basaba ubuhungiro bakirwa, akongeraho ko abanyarwanda bashaka kwinjira muri Kongo bagiye guhaha bakumirwa n'abashinzwe umutekano. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Gloria Tuyishime. Gloria Tuyishime, wiriweho? Wiriweho. Aho ngaho i Rubavu uri niki muri kino gitondo ushobora kuvuga ku rujya n'uruza rw'abaturage hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda? Icyo navuga ku rujya n'uruza ni uko nta rujya n'uruza rukiri ku mipaka ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko ari ibiri. Mu by'ukuri ntabwo abaturage ntabwo nyine imipaka yafunzwe nko gufungwa, ariko nta baturage nanone bemerewe kwambuka usibye abaturage gusa bari guhunga bava mu mujyi wa Goma baza mu mujyi wa Gisenyi. Kuri iyi nshuro haje abaturage benshi cyane bo mu mujyi wa Goma, bitandukanye no ku munsi w'ejo. Ejo batangiye kuza nko mu masaa 6, ariko none ubu ngubu n'ubundi batangiye kuza nko mu masaa 4, ariko noneho n'umubare mwinshi wiganjemo abagore n'abana bitwaje ibyo nyine bahunganye, imyenda, ibiryo n'ibindi byinshi bitandukanye. Uretse abo baturage nta bandi bantu babonye bambuka bava kuri Goma baza mu Rwanda? Abandi nabonye ni abasirikare b'igisirikare cya FARDC cya Kongo, nabo bambutse. Bari benshi cyane ariko bambutse aho batangiye gusakwa na guverinoma y'u Rwanda, bamburwa intwaro zabo kugira ngo noneho babashe kwinjira nk'abaturage basanzwe badafite intwaro. Amakuru dufite aravuga ko hari amasasu yagiye ava hakurya akagwa ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo ngibyo nawe wabibonye? Yego Venus, nabibonye rwose. Hari amasasu wabonaga ava, navuga ko ari nk'udusasu dutoya twavaga, niba ari ibisigazwa by'ibisasu niko navuga, ava mu mujyi wa Goma aho imirwano iri kubera, agwa mu mujyi wa Gisenyi aho abaturage bagiraga ubwoba nyine bagakomeza bagahunga. Ibyo byahise bituma abamotari, amamodoka, ibinyabiziga ibyo ari byo byose biva mu muhanda. Abaturage batangira kwihisha mu nzu kugira ngo ayo masasu, urwo rusaku rw'amasasu n'utwo dusasu nyine turi kubagwaho kugira ngo tutabasha kubakomeretsa. Gloria Tuyishime, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Rubavu, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Murakoze cyane.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yacanye umubano n'u Rwanda mu gihe inyeshyamba za M23 irushinja gushyigikira zikomeje guhangana n'ingabo za leta hafi y'umujyi wa Goma wo mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Geoffrey Mutagoma. Iyi ntambara imaze guhitana ingabo 13 mpuzamahanga zaje gucunga amahoro n'abasirikare b'amahanga baje gushyigikira Kongo. Imaze kandi gukura mu byabo abasivili babarwa mu bihumbi. Mu byumweru bishize ingabo z'umutwe w'inyeshyamba wa M23 zigaruriye igice cy'ubutaka bwa Kongo gikikije umupaka wayo n'u Rwanda, ari nako zigenda zisatira umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Uyu mujyi utuwe n'abagera kuri miliyoni 2 ni izingiro ry'ibikorwa by'abacunga umutekano n'abatanga imfashanyo ku baturage bari mu kaga muri ako gace. Inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye yimuye huti inama yayo yagombaga kuba uyu munsi iyishyira ejo ku cyumweru. Ku mugoroba wo kuwa gatandatu, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo yatangaje ko icanye umubano n'u Rwanda, ihamagaje abadiplomate bayo bose bariyo. Mu gitondo cy'ejo ku cyumweru, urusaku rw'amasasu y'imbunda nto n'inini rwumvikanye hafi y'umujyi wa Goma mu birometero bike uvuye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Kuwa gatandatu, ingabo za M23 zavuze ko zatsinzwe igitero cy'ingabo zishyize hamwe gufasha leta ya Kongo, harimo n'iza ONU ndetse n'iz'umuryango wa SADC. Abasirikare 2 bakomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo baguye muri iyi ntambara kuwa gatanu, undi umwe ukomoka muri Uruguay agwa muri iyo mirwano nanone kuwa gatandatu, nk'uko umukozi wa ONU yabitangarije ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press. Abandi basirikare 3 bakomoka muri Malawi nabo baguye mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko byemezwa na ONU. Minisiteri y'Ingabo muri Afurika y'Epfo nayo yatangaje ko abasirikare bayo 7 bamaze kugwa muri iyi ntambara. Umutwe wa M23 wasohoye itangazo ejo uvuga ko ikirere cyo hejuru y'umujyi wa Goma kuva ubu gifunze. Iryo tangazo rirashinja ingabo zishyigikiye leta ya Kongo gukoresha iki kibuga kwakira no gukwirakwiza intwaro. M23 yasabye ingabo z'amahanga zirimo iza SADC n'u Burundi n'abacansho bashyigikiye Kongo guhagarika ibikorwa byose bakava ku butaka bwa Kongo. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zirashinja u Rwanda gushyigikira inyeshyamba za M23 zigometse ku butegetsi bwa Kongo, ariko u Rwanda rurabihakana. Umuryango w'abibumbye uragereranya ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo zishobora kuba zigera ku bihumbi 4. Urakoze Geoffrey Mutagoma. Hagati aho, inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye yateranye igitaraganya kuri iki cyumweru i New York ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye iganira ku kibazo cy'iyi ntambara. Geoffrey, muri iyi nama impande zombi zongeye kwitana ba mwana kuri nyirabayazana w'intambara n'imvano yayo, wateye ipfuba ry'amasezerano yo muri Angola n'uburyo buri ruhande rurimo kuyitwaramo, cyane cyane ku byerekeye kurengera cyangwa guhutaza abaturage. Kimwe mu bishyashya byumvikanye muri iyi nama ni uko bimwe mu bihugu bikomeye birimo Uburusiya na Pakistan bivuga ko imvano nyamukuru y'intambara ari amabuye y'agaciro acukurwa mu gace kaberamo intambara, aho kugaruka ku mpamvu zikunze kuvugwa kuba arizo nyirabayazana wayo. Urakoze Geoffrey Mutagoma. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'urubuga rw'imikino.